Hello, gagayam na yung nga oras tayo. Sakbay ti amin, wano sakbay ti drama. Nabara man paya kablaaw para kada kayo itinaragsak abaro at awan tayo amin nga awan labas. Sapay la kumatagtultuloy ti kinasalon at ken kinaragsak, ken adu a bendisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napud no anagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pay drama. Bakit kan lakaydan kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborak kanto man iti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyak ni nanang. Hindi agpa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapaan. Tanay, at dapay trabaho, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Wan, naitalaga ya. Napigsaak mat nga oray adu tirik-rik na. Uray siyak. Makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Wan, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta. Ginudwak tinted ni Flora a pagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. Sa ismil jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto. Wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, Karto di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Malakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman apan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyak damatan. Di damat inala dagitay card iti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Naggapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag.
ayan ti agas sa ginatang yung ay. At dayjay bag ko. Oras siyak, at damot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kat agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti agas yung. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tan ti tiyan ka. Inak man nagdigaw ta ni. Dagaangan nak. Ay na, nagpunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpadoktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan. Bakit? Ay, huwag marod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang. Kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis. Linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan. Papukisan na pailaan. kabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang. Ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ti agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay naman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Husto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan nyo iti agas yun nanang, tatang. Awanan, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tiyan. Nanang, agriing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malat turog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo nalatak kan nangina branda ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayatan na ka rin kayo nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagito'y. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo Saan ngagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo, inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may sakamot. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase na. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance nyo. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman nak tapi masyar ka. Ay na,
Nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Wen man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tunday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrek na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo. Saan nga maulawak? Anya, kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Alang nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay uray mo tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsaw kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang ka na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, ta sa bali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Idagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito'y anatayin. Nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Iso nga agpapintasak iti husto. Tapno presentable ti rupak. Inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot jay nang indagasakin ko na. Anyat ko nakanudjay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo ito ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmarang tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil na na Nay, ayun. Pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wag, arigat no maliwayak na ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katun ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakay ta salmaw. Ay, iso lata Nasakit lata.
Ken pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutan. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wen ko mga road, kano agiddan ta amatay, ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to, ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungan bakat. Ket agparamid dan tua, ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wen nga rod ngam saan abalin tinapatag kat gwapo ka, ken napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manang ami, si ka magayam. Wen Flora, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti panagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay a bigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalubti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka nuno saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, Nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Ala, man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ko. Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan, Nanang. Diyak kaya't ti mapanay ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo tanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iji balay. Wen pagsagay saan tapay la idaatan
Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang ijay balay. Ta si kamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga ro diti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngem kit di saan mi ida na pinalubusan arimwar tapno mabantayan mi ida anaimbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng, kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Halakastan, tuy mo, Flora. Alaga gayam, di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kat manan naragsak kabaro atawan tayo amin ngawan labas.